Abazalwane miningi imindeni echithwe isono sokuphinga abazalwane. Thola ukuthi umuntu ushadile aphinge abazalwane, enze ukungcola. Isono sokuphinga siyalimaza abazalwane, siyalimaza ngoba uNkulunkulu akazwani naso, akazwani naso. Kepha abantu uthola ukuthi umuntu emsebenzini bengayitshela ukuthi mina sekufana nokuthi senomndeni ngoba nisebenza ndawonye. Kepha izinto ezenzakalayo, hey bazalwane, ziyajabulisa. Ngiyanibingelela abazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Siyambonga nje. Kuningi esingambonga ngakho uNkulunkulu and singeqede bazalwane ngoba khona ezinye izinto uNkulunkulu asenzela zona. Kuyayithiwa ngokwama movie kuyayithiwa behind the scene, no, like izinto esingayiboni ngoba sikhona siyabona nakuma TV nakephi akuthi abantu banezinto abakholelwa kuzona eziphathekayo bazalwane. Kepha uNkulunkulu la uyasho encwadini kaExodus ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, okusho ukuthi uNkulunkulu uyedwa. So mangabe ngiba nomunye uNkulunkulu okusho ukuthi mina sengiphambene nentando kaNkulunkulu nje. Tabadala liyaqhubeka ke bazalwane la 13 lithi ungabulali, ungaphingi. Bazalwane, hey yabo mase likhuluma ngaleli ngo14 bazalwane likhuluma ngokuphinga. Hey bazalwane, ungcolile umhlaba, ungcolile umhlaba. Indlela ongcole ngayo ungcole ngalendlela leyo ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo bazalwane kubantu abaningi. Imizi eminingi ichithekile ngenxa yaso lesono lesi sokuphinga bazalwane. And isono uNkulunkulu azizondayo. Siyakhumbula nakuDavid ukuthi kwenzakalani bazalwane. Sengathi uNkulunkulu bengaba kithi sonke, angene kuthini einhlizweni zethu nasemqondweni yethu, ukwenza kwethu singenzi ngendlela thina esithanda ngayo, senze intando kaNkulunkulu. Ngoba bazalwane miningi imindeni echithwe isono sokuphinga bazalwane. Thola ukuthi umuntu ushadile aphinge bazalwane, enze ukungcola. Thola ukuthi uyasebenza, enze ukuganga emsebenzini, aqonywe noma aqome emsebenzini. Mina bengingacabanga ukuthi ikhona ukuthi angikaze ngilithole empilweni yami ithuba lokuthi ngisebenze umsebenzi mhlawumbe engizosebenza nabantu, ngike ngithole imisebenzi nje ebhedayo bazalwane, nothi imisebenzi esile leyo kusebenza eindaweni la uzosebenza khona nabantu. So bengiye ngicabanga ukuthi mina manisuke nisebenza nisuke senifana nomndeni ngoba nisuke nisebenza ndawonye. Kepha indlela izinto ezenzeka ngayo masibuka miningi imindeni echithekayo bazalwane. And isono sokuphinga siyalimaza bazalwane, siyalimaza ngoba uNkulunkulu akazwani naso, akazwani naso. Kepha abantu uthola ukuthi umuntu uyasebenza, useqonyiwe emsebenzini, seqomile emsebenzini, okuyisono esiphindaphindekile. Thola ukuthi ushadile kube wese, thola ukuthi ushadile umuntu kodwa uqomile emsebenzini, uqonyiwe. Isibindi nje sinjalo umuntu sithathaphi sokuthi aphume emsebenzini ahambe, wena wazi ukuthi emsebenzini mawunkosikazi noma umkhwena wakhe, kanti wena uyazi ukuthi uyowenzana ufika asebenza aphinde yenze nezinye izinto ezingekho right. Bazalwane, sengathi uNkulunkulu besingamsaba ngoba kukhombisa ungamsaba uNkulunkulu, ngoba kukhombisa nje nokungabi nawo unembeza, nokungabi naye nje uNkulunkulu. Suku empty mawazi ukuthi wenza isono esikanjalo bazalwane, ngoba uNkulunkulu akazwani nje nokungcola. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akhulume nawe ngezinto ezisimple bazalwane. Mina bengiye ngihambe, ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane ngoba uNkulunkulu wasibusisa ngalesipho engihleli kusona. Kepha bengiye ngihambe ngithola ukuthi ngiyezitolo ngiyothenga. Sengikhuluma ngamandla kaNkulunkulu ngokuhamba noNkulunkulu. Angisho bazalwane ukuthi ngumama ongcono kakhulu kunabanye abantu. Kepha ngiyamsaba uNkulunkulu, ngiyasaba isono. Futhi isona leso uNkulunkulu akhuluma ngaso ngiyasaba nje mina ukuthi uNkulunkulu asithole kumina. Bengiye ngihambe ngestation, bengize ngibuye ngixoxe, ngikhulume ngithi yazi mina ngisho umuntu once kwabo obulili obuhlukile kunami bama nje eduze kwami, angikhululeki, bengihlehla kade ngisahamba ngama taxi.
bengihlehla ngithukuma eceleni thothi kumiwe robotini ngimele ukwela once kwama ubulili obunye ngizwe ukuthi umoya kaNkuluNkulu awuzwani nje naleyo nto leyo is like ngathi uyangcoliseka sengathi ngingahlehla ngime eceleni so mangabe uNkulunkulu ekwazi ukuthenza into kanjalo pho kwazi kanjani ukuthi wenze okuwesike laba baze baqonywe like ugcine sekwenzeka izinto ezingasile bakwazi kanjani bazalwane mangabe uNkulunkulu ekwazi ukuthi ahambe nawe ngendlela ukuthi angazwani nje nento ebheke eceleni njoba ngisho bazalwane singangize ngibe ngixoxela umndeni wami la ngithi mina yazi ukuthi ngisho ngimile robotini akuvumi nje ngime eduze umuntu omunye ubulili kuvesane kufika into ethi angihlehle thothi ngimiwe kuzowela irobot akona ukuthi mhlawumbe umuntu uhamba na kuvesane kufila ngathi nje umuntu ongibona uzothi mhlawumbe uhamba nami lo muntu so nje ngikhetha ukuthi ngiyimele eceleni kuba ngathi ngisilima nje esikhathi esiningi bengihlezi ngihlukumezeka ngaleyo nto ngoba ngiyakhumbula nangelinye ilanga ngathi ngiseyitolo kukho nomunye umuntu owayemile emva kwami obunye ubulili waze wangibiza ngokuthi nguNkulunkulu wathi hayi ngiyaxolisa uNkulunkulu ngani ngokuthi ngangizwa ukuthi like angathi usemeduze kakhulu emva kwami ngezwe nje leyo nto ingcolisa bazalwane so ngiyayibuza ukuthi abantu angisho ukuthi angazi but ngiyambonga uNkulunkulu ngaleyo nto ngoba iyona engigcine ngaze ngaba ngaka njoba sengize ngaba mdala kangaka ukusaba uNkulunkulu ukusaba ukwenza into enongcola if uNkulunkulu ekwazi ukuthi akhulume entweni engatheni kanjalo kangakanani ke entweni esuke ewungcola njengokuthi usuzuyaqoma noma uyaqonya okusho ingakho ngisho nje ukuthi hayi usuku ungakholwa and usuku ungamazi uNkulunkulu ngoba uma umazi uNkulunkulu bazalwane ngeke bazalwane ngeke uzukwenze lokho uma umazi uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu izwi likaNkulunkulu liyakhuluma nathi bazalwane ilokho engicacisa ukuthi izwi likaNkulunkulu liyakhuluma nathi liyakhuluma kusho noma ukhetha ukuliziba ungalilaleli ngoba phela kukuthina uNkulunkulu akasiforce ukuthi simkhonze ngenkani uNkulunkulu ufuna ukuthi uze kuyena ngoba uthanda akasiphoqeleli and kubuya siphoqelela lokho angakwenza nje angayithathela i-decision empilo yethu ngoba impilo yethu eyakhe kepha usinikeza ukuthi sibe ne-choice thina so kusho umuntu usuke eliziba nje izwi likaNkulunkulu mangabe ezokhetha ukuthi yena enze isono usuke uziba nje ngoba for sure lisuke likhuluma izwi likaNkulunkulu ukuthi lendlela osuyiqala ayikho right bazalwana ake sikhulekele ukuhamba ngendlela sambe ngeqiniso sithembeke ukuthembeka abazalwane kubalekile ukuthembeka ungabona umuntu nakhona khona uthi usuke ungabona umuntu bazalwane uNkulunkulu usuke nawe everywhere la wena umndeni wakho usuke ungekho khona usuke ungakuboni kuhlezi uNkulunkulu ekubona awukho la ungacasha khona icashela uNkulunkulu so bazalwane ake sifunde indlela yokuyiphatha wazi ukuthi uma uye emsebenzini uyosebenza awuyili ukuyodlala nabantu abawubulili obuhlukile kunawe niyasebenza fanele yonke into ibe professional kungabi nje kube ungcola bazalwane ake sifunde nje indlela ukuthi siyiphathe ngoba leyo nto iyalimaza bazalwane and ilimaza umndeni wonke ayilimaza wena osukwenza leyo nto leyo gcina sekaffecteka nomndeni wakho wonke ngenxa yesono sakho uwedwa destroy umndeni wakho wonke ngenxa yakho nje ongakwazanga ukuthi ulalela uNkulunkulu ngoba I believe ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nathi akhulume akutshela ukuthi yabo lento osuyenza iwrong uphushe wena uyenze ngenkani bese uNkulunkulu eyakubukela ke endi leyo nto masilimaza umndeni wakho wonke ake sikhuleke bazalwane sikhulekele imindeni yethu sikhulekele nezingane zethu bazalwane ezingaweli kuleyo moya wokuthi zibe nezone zimona uNkulunkulu ngoba leso sono uNkulunkulu uyazonda sibona kaningi uNkulunkulu ezonda leso sono eBhayibhelini njoba ngilinganisa ngoDavide bazalwane uyasizonda leso sono uNkulunkulu iqhubeke la bazalwane ithungebi ungafakaza amanga ngumakhelwane wakho ungafisi indlu yamakhelwane wakho ungafisi umfazi wamakhelwane wakho hey bazalwane ile nto ade ngisayisho bazalwane
ukuthi uthole ukuthi umuntu ushadile bashadile bonke labantu kodwa benza ukungcola. Ingakho lisho izwi laNkulunkulu lithi ungayifisi indlu yamakhelwane wakho, ungamfisi umfazi umakhelwane wakho. Okusho ukuthi uNkulunkulu akazwani naleso sono bazalwane, isono esimbi bazalwane. Nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakho. Bazalwane, le ncwadi emnandi, ngiyayithanda bazalwane, ngoba ikhuluma ngesikhathi esiphila kusona bazalwane. Ungcola osekukhona manje emhlabeni kuningi kakhulu bazalwane, ngoba ngisho ukuthi emsebenzini bengayitshela ukuthi mina sekufana nokuthi senomndeni ngoba nisebenza ndawonye, kepha izinto ezenzakalayo bazalwane ziyajabulisa. Kepha emuhle uNkulunkulu bazalwane, sizothandaza nje bazalwane, sithandazele imindeni yethu, size sithandazele nezingane zethu bazalwane, ukuthi zingaweli esonweni lezi zona esizibonayo zenzeka njengamanje. Sikhulekela ukuthi ingane zethu uma yishada noma ziganwa, zishadelwa, zingaweli esonweni. Nazi ukuthi umuntu uma sethathile unkosikazi uthathile, akusekho ukuthi adlale nabanye abantu, semelazi. Ingakho fanele umuntu mayethu useyathatha ingane yakhe isithi siyagana, uyibuze ukuthi uneshow ukuthi usu-ready ukuthi uyenze leyo nto, ngoba ulwela ukuthi angazwisi ingane yomunye umuntu ubuhlungu. Ulwela ukuthi nje ingazwisi ingane yomunye umuntu ubuhlungu, ngoba kubuhlungu ukuthi umuntu afike akhethe athathe i-decision ukuthi useyashada, ashade nomuntu mase ethi seshadile aqale phansi azizwe seyingane, afuna ukuthi enze izinto ezibheke eceleni aqonye, kodwa useshadile. Ubeshadelana angabe uvele wangashada ngoba manje usezwisa lo munye umuntu ubuhlungu. Nawe izingane zamantombazane bazalwane seyikhulekele ukuthi zithola abantu aba-right abamaziyo uNkulunkulu bazalwane. Ziningi izinto ezenzakalayo emhlabeni, ukuthi nazo zingaficani nenkinga kanjalo, ngoba kuyafana kuthi na sonke bazalwana. Angibhekisile ebulilini obubodwa lento, ngikhuluma nathi sonke bazalwane, bonke ubulili, ukuthi bazalwana ake sikhulekele imindeni yethu, sikhulekele siyibeke uNkulunkulu ukuthi ihambe ngendlela. Ngiyabonga bazalwane ungiphe indlebe, ngiyabonga uNkulunkulu anigcine nje bazalwane, kuyi-weekend kuLwesihlanu, abe nani nje uNkulunkulu, egameni lika Jesu siyabonga, amen.